African countries, the infection may be spreading, but most of these are symptomatic or mild. 42 million people and just 55 function. I am the one who enabled the 80% to survive childhood diseases, and we have given them In Uganda and many African countries, the infection may be spreading, but most of these are symptomatic or mild. 42 million people and just 55 function. In Uganda and many African countries, the infection may be spreading, but most of these are symptomatic or mild. 42 million people and just 55 function. I am the one who enabled the 80% to survive childhood diseases, and we have given them education. Kandi tugumiza muri tugenda omisho mpora umukuganira kwitwa kishikitirizo wa munyoni wa jine wa wahika nani kugira nti ebinemwe biteko kubeka shongwa aba muri recruitment abantu bateka miminyeto bafuna ba elders nani kugambira FDC obuya bitandika kara babashije kwatanga nkawambero garo people like Mushega Kano people like Ruzindana n'abandi hati kibina cya Stine ejo group eko advising mushanga maza umutataza so wano enda kureba ikibiro bimwe nogenda no shoma akatabuka kimwa kibi sings what sings for a party so ebibina nteko kurutinga ebibina nteko kumanya bakada ikibina nteko kwa kine membership na waburebe bagambo mbini ngwa akasent of course kukakwija kashanga ikibina kine structure ya nikamanya ikukuza konga kashanga katina accountability ninga governance yiware mu constitution ina kugambira article 72 no shanga ikibina cyakora cyahaba ekindi wale mbibine bindi nibakora delegates conference only once baza kuronda ki indrogo ebembeza so that one you can't sustain a political party so it's a political party netako ine ideology the headquarter bakumobilizinga hati kivo tukasingwa karuru omuri oyam abaina rim konkano mayangu buri gomborra buri muruka buri sero twine abantu makunyaka ashatu so ntibanyisa ngo abarya secretariat eiza nabasa kuba bagwejegire ninga bataramobilizingira ezo team kandi ezo team zona ziraha abacara ubarya RBC haraba elders haraba minyeto haraba sigazi so ejo group zona ko kuzomobilizinga waza strategy ninga message tibakabura kwira yakaru so ekizu cyo bine tufunira abantu bakweyeta ninye chairman
ushanga umuhoro chairman w'ekibina kandi vice taru secretary taru treasurer taru oguma niwe chairman sarautu hata karuka chika bagira gutuze isingiro ninga tuze ntunga chairman atiyoni nko bamanyabona zijaba mu Uganda mutabuno mbarara uramanya ba mu Uganda mutabuno mbarara bamuha all the resources bagiza kurunda karuka koraki ekindi sebo binabe inkedini edini busande ne batumanyisa bakutugambira ibyo tukora batugira ngo tujumwe ebina nabyo byenda touring training no shanga mu byo studio ko uramanya tubatwara konkani ndimwenarimo no shanga nabwo umuntu ari mu DP na hakana so DP ubwo ari hanaza kugambira ondira ryo mwenare mu mamukiro ryo mu studio naho gambye niho gambye ato shanga ezaburuka zitakozwe samanyine zijyana amapapo ebibina ne bakabye dini kai abanyakaturikire kango se cyo cy'idini y'abanyakaturiki bagira ngo misa yawa niba yakorake tabagaje garuka inzira n'umuteja usinjya gutaha n'ibintu ko mu misa yawa abantu gututandika wabari munyoba kandi twakshemera wabari munonga ahabwa submission yawe neza kwa Chairman Andrews kandi ubwo n'umuntu mukuru munonga mu government ya Rwagogo atunze umugo kishaje abamana office mpango munonga mbarira Rwagogo tari interested zaba Chairman Andrews mwebare munonga abasa ko bareke cyo gikore abasa ko nakora mu office yaho kwa Rwagogo ine office ine office ejone ya yes enare power new patron president muni wachoro kale mwebare munonga bakundeba intara ukora musabanyigara east no kurse yaba DP rwamukaga nkare ubushwere bwa hamaje bashwe bajo mbutongore so no ho ababisre akaba so tubahabona akaba etinta kajangwa kachitereza je nabara disi yakugaba cha oyemwe cha UPC ndio company ko kubane ukora amataje gumanga nefuna amataje so UPC nayo neyitu nayo tukakomplaininga nore nco bataraferire y'umunonga so naftankira amaramo gwebina nebye nyuma y'abazi ba FDC bari mu rutaro rwenye no rutakareba hakucare kintato kinshasha warenka ba use nito kubomba kusaka abahuruganisara nito twasire mboko banywire barinkai oreba mtu mwene basije batusigire nyuma munonga hatuma tukoze sombwire bwakaviyo ekintu kinshasha munonga nyendate kibina mwa mukora structures atuba yusomani yo generation erho beka nitwa tuza front line nito tubere mutwaza konkati bakumemba tukose nyuma nke bijiko bakati na bara kubyetegereza hati so nacho mukireto uzo mu FDC na kasente actually atacho ntitwegesa tutandika tutugamba chimina FDC chonka yona nikubina so nanakuja na DP nayo jezra bakasente na DP akasente kizere ka bakaro umunankejo mu Uganda nani nyenda correctingo twine questions nyingi uzo ni mukaga bye bintu punki wakora section A which is FDC no bana so when ati twakureba abanyayuganda tumwege omukurebe nsaye kutora hata opposition eberekere ngo hati nuberondere byabo so abanyayuganda ubwire kuburikamo mwenda cyedi cyenye numusha kujerondera tumukuza kujerondera political parties so rebe no baba bakozesa babatere nkoni hari abakuryo mu kintu bamba baryo mu AC zabo tubakumanyaho umurimo n'umugaruka numuza so hati kayu twin echo kino kutwereka ngo opposition ejo nyuka gabangirebere nkare hati wakurenka nupo ibire mke movement ba ebibona nho barumba hwerera bona bure mutwa kino opposition yo mu Uganda hati so nka Uganda twatwenda change ntuje kuje ko ratina rije kugitukora abo kubeki kirengere munonga wale makahuruganiza mune yakorwa office za FDC futera abanyamahore bakabiha mwamino bakakora ki nango yo DP noreba Robert Moche ko mukunda wakaraga yo mushana no guhweza ya kigamba je hatinyo ningia kukatinga FDC abo koresha rekoko hasi bakagaruka ya bakajira ko bakaza so atino at least wa
ka mushana nore chuboni onka FDC nyoni ndebe cyo nkatembe cyo chairman na Bergu ejo kare na Gurke Chikari kandi turimo bose murebera mangu bakoze reconciliation bagarukana nyoni ndebe cyo nkatembe ncereka bakajya kare bona bagira mbato mbateka mu confusion ashwa wari ashimukoro penalties nyoka beni shaba FDC afterera abo bona bashatu bona bashimukoro mbiya mbona bakareta basi ogunango president ashimkubanza yargamu amuriyati nanango ogo istano we yargamu bonandara na semujo bona bareta basi unkana yati batire muna tribes hatu barumba Rwanda engana nebrom eastern former president wa Soroti yarga yagira ngo abantu bitumbareke umwa mutakona tuzakorugama abatire mu ebintu bya tribes kandi hatu wateka mu tribes mu kibintu no wachi dividinga noreba harabana nja nakumbi nabakatonga hata ba mu yesterday tubahateningire na n'urukiko so no reva uwegaruzi ebigombe ebyo kanisa government aho obubiye kwata bajango president Museveni aina abasirikare nababona bonesa abanyamahurire nabarwati rugabe bwabo munonga mukanda abanyamahurire kishime kuba kigi cyo kureberaho mwihanga okugira ngo bugabe bwabo babugize butabutebekine kuko kandi bo tuziye twareba nabo bashana nabarabaye n'abahemu amayati polisi UPDF jone binena no mai RDC na kusema bashuponke muri twagishana isigo moto imbaye ndatugambe appoint blank so hati ekibuzo kikubuzo atetizo cyabo bikimu every ruling party has what we call a paradise ekibine cyo mu butegeki nicyo cyone to controlling the government in a branch ya so ekibuzo nikibuza hati ito tumentureba ka opposition tukuje cyo kurebera kugira ngo negamba abagabo b'abanyamahurire ejirete kandi kunje kuzakubukora yakore birwasi hati kore ecyo cereka abo bihira ka sente nizoga yirera nizo bahire nkirebuka abihira ka sente kodakora kabarwana somungabana so they are supposed to generally baramumba follow because wakureba yesterday abateningire meeting age nabe mba supporting amuriyati nananda arabinje nowe barya list abitwe mamanya to kwageramo tuno abinje tubatahire mu futaha bwana Andros ebi byona byari bibaho byona tukurebe ko mwihanga noteka president Museveni twari muratumihangane rema president Museveni ico cinci tukora kayinaremo koza kacegabo by 2026 na kubatara opposition yon hati yona chikiriya yingire chumwe yona yargawo chumwe cinci muhamana boko utina harumuna tutera hasi sabe bigara no bine kumanya ko barateka ihanga ko nimbo bwana Ambrozi kandi onosana rwabona igara nkubirira mkaga no adumushije rwabona taka kwasize niyenda bashimanye Yasin niyenda kutangira no kwabaza ngwabare kwija kuba nitwe on program H niyenda ngo utugambire mu tekateka yawe iwe yemerire tano munonga buvuyo oburgome bibina by'ubutegeshi tunaje ngo FDC obashi nubwo kubera yemerizo bibiri bikanyiri wabare munonga moderator nyenda kubanza kutwara mu gishogo kutangira abapanelists batayibanje nangwa na munonga Haji Magumbi vice president hati umwinjiza y'Islamu umutwakuza maka ntwikiriza ngo nabaye ayihire y'umutima goye bivyo nabyakubakoze nababisigire nyuma yaruga kuri anayiza koze ayezere ngwe noreba na nakanyeruke yongire noreba nakanje kurungi so sente tuza kukiganira kandi numwe bibezi wanje mu district y'inkurugamo mu by'Islamu cyane cyane cyukuru munonga kandi ntangira RDC kandi chairperson wa NRM y'Ishinjiro abafani ndeba harako yita chairperson konkanywe ni manyobe mu vice so n'abandi mwana ni bashira so wabisoso nangwa nyenda banze ni kwakora ko n'abanyabukanga n'abanyarwanda bona na no kubasima kugumana ubwire bwahika kugumana bataho TV zabo kugumana batureba ni chikuru munonga kwetegereza ebi nebi bya political parties
In particular for me, he talked about FDC kokanyonyesha kureba NRM because that's the party where I belong. Nye hariho muhandicho mwe akuba kweta Tuckman akahereza principles as a group formation, and one of them is coming together. Okweterana. So political parties netandika idea liyo muntu oshanga abantu muna mwakora chi mwisha mwabayinga ideas kabuchi ayagambira ideology. So there is also what we call storming. Kushanga ngo harimu interpersonal conflicts, individual differences na nabantu buri mwana yende kintu achirebe abweye ninga ate muna nabandi. Then there are also other principles konka yikwenda kugamba umunonga neje ya storming. Waza kureba for example he talked about yagamba FDC. Hata chini chitenganisa FDC is what we call storming, interpersonal conflicts, with individualism, interests says. Buri yomwe naenda cyara afune achiteko umushahuye. Noreba Dr. Besje akana akagira ngo in 2020. That's why I put a question mark. An incident here in 2020, you come in 2023 and what you know to gambira ngo bakarya bakaba sente zikatahamu bazi bagana kandi obwiro butanatugambire abo ko wiro boniteka kuruba tugambire abantu tukakibanya kabanya Uganda would find a better solution. Echo nchikoreka ngo haro interests z'abantu tize bibina nka former RCC yagambire ngo abantu ate bibina bikaruga obukurugumbe bibina byabe by'abantu no shango umuntu kibina n'icya for example chairman Mau akinu umushahuye ekindi n'icya president Museveni na nabandi. So echo nchisha personally I don't even believe in political parties. I don't, because no igendo ba political party yibuza ideology yaboneha. Now I want to go to EISHENGYERO kwereze a case study tukageraho bururu bwa NRM primaries rozimanya zarugaho nabwo n'icya person with wa NRM na from gishago kureba nibora warugiremo kagenda yo kujya ko tokarezaidinga ngo official bakwiyuma n'utwara gaciya person hati uwano rebo FDC utagira ngo umwe FDC umwe NRM tibiriyo biriyo kandi let me tell you abantu abine kintu umwe NRM nibiji aya mwe NRM ko kabanta abine kintu umwe NRM bakozere ni binji aha ukuba to kuchero kateka mu all the resources okazumukaruru okasinga karuru kawe bakarangira rundi kandi all the evidence okaza kurura this person now abantu bagira ngo good no estate no kwenda abantu babyeterera uza kushanga hati ngendo kambere obutabanko bwa butagira mu bibina ha haro enshonga nkezo nugira ngo tubasha kutebekana now wazo mu karuru umwaka gumwe gwarabo ubwa kabiri gwarabo hayasingire na yasingirwe bona mwera yobora NRM konka taro platform yiburashitambireho nka leadership ya party kugira ngo ekoreho reconciliation njo kuza kushanga nambwe no ndiyo ni predicting akakaruka kuza kuza muno za kurebeshera abe naza kwa muno kwitana hati nko uti EISHENGYERO kigenda kirengo wasanga ukangano gendo rengo bakaruka imirundi nkiko umuntu bagaruka mu karuka imirundi 5 oyebuza ogo naenda kusavinga abantu ninga ni interest haro namba ebintu nibigira bishimeza haro umuntu umwe ari umwe NRM wakati one time kwa bazo mukaruwaka kuba kagere mu mirundi mingi yakora statement yagira ngo kona president naenda arebe twazo mu FDC, and I took that one serious. Why wale umuntu akugira ngo n'ubumuka nawe yaruga yakagira ngo mbona president naenda arebe twazo mu FDC cyumalisa ki conflict wakanura mukangwaje kushimanya cyo ni kwa kigambo cyo kushimanya ngo bamshije kushimanya so no manya I am telling you hati echo chikoreka ngo wano lebo mwana w'umuntu yumuka na wali yo natural kandi abahero so as political parties niwe ni tekateka umutekateka yanje tizine sijituyambere niyenda kubuza ikibuzo ogo yajango government ekwani serving and entitled to security yona neri yayo I disagree because we are all Ugandans, whether your opposition, whether your NRM tuna security shimire kwane tukoraho umbwinganza
no ate kinakunya ndakuyobora reka nanyimanire nyina supplements reka yabwana nabanisha kugira ngo kugira ngo baze kuragamba yecu ngenda president wa DP kuragamba his excellency sebo with due respect nagira ngo abantu kureba abasirikare mu constitution bashimye ko protectinga abantu bone twekiri true nani ne function yeri ekuza bakacheka nazo mu office ya DPC nshimye ko ni perezida okumi na no wa NRM na washimye ko naherezwa na no FDC ase bintu turi tugambaho konka ngako wano kuyanagamba nija kumwiceza athereze yo ka submission kiyanagamba no kinani mayisa edi government kubera mu bebembezi nebere kuba el control yaba mahene bya police naki konka constitution yereka amahega kire gukora kintu aba police bakire konka yenda kubuza umwami munywana wanje umwami Asim Steven former CC Masaka kandi senior communications officer mustongo y'iki cyangwa umunonga yakinta kwenda nyina kubuza ikibazo ngana tare cyangwa umuntu utunga mbere bitatu no kutunga inkumita yenda kubuza ikibazo ka waba no shumemwe abashumeza history nibagira ngo umuyanga security eshimire kubera abantu hata mu bibina kasi security tishime kujya kibina atkambuze umuchachi bana bahahore community kanisa tina kwakagana nebyo bana bahahore community no horo kubanza kunywa uri kuza kujihisa aha ikibanza cye uri kujisa na wewe so ngana kugira ngo hata no byangana kujaza kubanza kuja kwamwe charity begins at home. Government yes may protecting. Konka men are not equal. Yes, oyichira kushomera ibintu utaza kugamba ngaba kansara abana bukwa ninde baba nabahane misha umuchaji hatu nyamu nifasa kufuna mchisho kwingana muri yoto kuri asaizi inatwa na mwana mujiro mugeni wa okay mwewe yanyenda kwacha mwana nibanda nyenda kwacha no kushemererwa kandi nyenda ngo tugambireho iwe ko kuteka ngo muntu teka kuna reka ngaimpiyo binya teka ngo muntu no jangu political parties ingashe bibina bibi gutegeka nikavuga cyo mu Rwanda tomu kandi akantu katuma aza biri muri bigendane bayinda wale ko kugambira nabajangu ekiremba kuri akome gakibwana kibwana bwana ebe kintu kiri mu bibine nchasa kutora tuhaburwa nega tumutera hasi roko ugendo nshaka munepo y'abashambo hasi okay oya murunga bwana moderator Captain Wilba kandi na management ya GNTV na ateke byo kwantugama ebina byo mutarike kutumira wango captain tugana buryo wamahe wenyo exactly umugore yamusura kwa yeye neza kutumushobora twakenda program ya cyatushimanye yes first of all naachira wa panelists batayibanja kushaka misomo kushanga stamina na RDC madam Lydia Lutero awano mado kutakrifu ibanda yes is my friend can't following immediate role RDC wa Chitagwena but today this morning twashitama bagira ngo ni umuchayo naisha madam Lydia Lutero kandi following amunonga zaka injiri yagamba mwe kana gamba wabo tabiri state gonza kujiro tshana inecho so yagamba no rero nunu exactly nunu so konga this morning akan kuna ndio program within 2 to 3 months mkan bamuhinga icho actually cyashimiza nyonga structure ya government naza kunjana tuna ndo tutugandiraho akwa kitagwenda ngo kumanya kitagwenda ngo konjebere nyuma yatanga futebeka na struyu but in 3 months ubo chirigo no shiftinga kunga happy already wagatiri wa shifting so uzabano kugana then vice president wa DP na national kushanga staminiwe na Mr. mwena nabashimira so amazina mbanyeta iya na Karema wa Marakan professional and electrician actually mbo mazire kushoma kandi ngiyo munyibanda municipality of
course nanya kugira ngo nkune ibintu bya politics nanye kumugumi biraro na mukaga nyine kindiyo ni ndeba ninga shina ibintu tukigamba manye GNTV yes okay so on 2026 as a youth nyongenda kwesimba ahabwa meya Uganda municipality kandi ba youth bona na batahi banje bona and they are behind me, so that's why Baba behind you, you may not get votes. Let them be in front. Mr. Makumba gana muzangu achibinachi. Ati these days, you think za kubashirika kama gambana mazamo by the way. These days, twin the MK project, twin the NRM. And these people, they are two actually MK and NRM. Yoni batwara mkomunto. Because this is the Father and the Son, the Holy Spirit, and the Holy Spirit. So I think exactly by 2026, I have to belonging in Holy Spirit. Holy Spirit. President talking to Holy Spirit, I go na igama kumchwezi. So, wow, jina Mungu Holy Spirit kano atano na nebye kanisa. Kandi na iganda kumuntu kumchwezi. Mwenu mumberejo nzakwa ntureba by 2026 cyane bico umuganda so tokumanya kibina cyo kuza kubura umbayira atuyira mu NRM yo NRM chichigombe so anka muna magori izoba echo ko bana cyabyona nyuwe nko kunkora ibintu bya KFC nanyenza kubitambura ikintu cy'esente actually sente ziresireke yose munonga nje cyo kurebera everyone na ayinga kuzomparamende nico kureba everyone na yenda kuba obameya ukuba LC1 ukuba LC2 at least nico kureba nofikana n'ubwire ushangana n'umuhoro gwenda nuguzamu ngamba kanje parliament bakanjirire because kuko burya wahurira ngo member of parliament let's say nafunanga 25 million in per month izo sente really one of na burukwezi by the end of the year uyireho bibi washuhuza na kina mugano ushanga 25 now it is 40 you can imagine one orga company one orga ka yumbe zozi kana 50 yeah so atoshanga imbere jo lete ko kuletera chaos political party zone abane FDC ubane NRM ubane DP ubane Kigombe. That's why today no shanga DP wa president Democratic Party president Robert Mao today nakora na government yachi NRM no minister wa ashitamo misho musezo misho abekigombe cyashomenya makano president wa DP ekiro jangu chimanyisachi aha shikomantan president no kumeruka n'umuro kasi president wa DP kunkana akora na NRM government. No, actually, so meya Uganda, ebi no kubyakuze no mahanga gahe ineba kweta alliance or coalition no basoko yo kibine kintu kandi basokeza nka Kenya iryara turuboro abantu bari bibine bindi koka bakija bayigita ruto bakora government konka w'ikirugirira alliance imukoze na coalition no basoko bamukoze alliance y'imyaka 2 n'ingeshatu ikindi ombibina byahera bakosa ba MP kora government no basoko bine ba MP 52% barikwenda shanu uriya kwa ba MP 18 mu siyanshanu mu kora government. Okay, so ibyo nshaka kugumisha bagashonga yo bwire wabende kigemo yo ngobale munongo mushongeje umanye wananye nka Mr. Morore to kwabyo nagamba what is opposition hata no twenda turebere opposition mu Uganda uniye DP president ashenkwa nakora na NRM government tip kugira ngo it's not good konga according linka opposition uko shenkubere I think it chikabistaboni so konga abwemberejo ati nchokore case niza ko bya because yesterday na MBA TV nareba na kongo mushija dirigwa kwabe na guruka naenda guruka fence konga at the end of the day kubizira bicizana yashabachi abantu bamutegana sana ki yabasasara imbera yo na wano le case yo nari FDC gana mirurainja sente money so tutekateka ngo ababa kusoma politics abenje bazakuna na sente ninga so kureka moderator yabo nabya peasants cannot form sustainable parties middle class abo bonne bani bahireza tabakwihayo wahura middle class bonne bahireza they donors. Okay, well, nigenda kwashira omwami madamu
RDC Lilian wabare kuruka umuhanda wabare kuruga kagati nango kuruka n'umurimo gundo musya okuruga kitagwendo kasaka gati ubundi noshanga na promotion ni tinagamba promotion tinkumanya ebare munonga mwana wanje moderator mamitsoso kandi captain wenyo ni no mpira ndakutabashaniriwe abo kuba utwiremo kandi tire mamana gawe anga yakikora panelist bagenzi banje mwana wanje simwe nakushemerwa seno wita bisingiro nakushemerwa Haji niwe bari kutwegitaho mama Ambrosi mukama simwe kandi abaherezo mudashaka gukunda GNTV kandi kindi agashisha kana aba generalized kushanga mu isingiro y'iryo mu studio yonka utusasire no kujya mu tegereza inonga abantu isingiro ni basima abo kuzare manzi abo kuze manzi noreba mwana wanje yajyango yashanga isingiro ni yari ya zibanyitsa ngino muna mu twine badashina bere ngero ni wageriyo kunga yareba mwe twaza vote ntubasinga mbenu umtebekanisa programu waza kure chaos eryo mu political parties tindu kugira guterwa abo kwanererwa buri muntu wena nagireba no mwana muto hata nagireba notaka dizeremino nari abantu batera nebukonde nangwa n'abasofta mangu mu political party kunkama nyuma batera nebukonde hati icyo rukureta ubwiro bwingi political parties zagire ntaro nziba zitine structures zahani ubwiro bwingi structures zabo nziba zitahani nanga zito abo kuba nanyimenyeta abo kuba waheke study ya oyam tubakwira basinga enare mwaka rungu kandi structures zito wari kurga LC1 kwikahantebe ya katanu zona zuru njibanje manyisa mti tinku manyanya abireho jayi muso president akozire gushaka abandi njibanje manyisa mwitwa rerembezi nito tuliyo tubikora ku madamu hona rebo nenda kuyicuza hati waba nkatu ko runoza kwesi mbisingiro president Museveni yari bataka jati nyenda RDC Lilian mwena muhakaru tata kuzaya ibyo kata kubikora nazayo shabaka ruru bamugambira ngo hatwaika jo tushabira karu abo wona atakumanya aha structure tuta twakora ati uno wona mezichi nega na wona sheta eweka otakumanya bano kubara berote bya ninyana ko bakadana RDC structure yeta hani yera hansi abo kubanyoni zagamba ko bahere mukabo kwandi wa NRM structure zituze marira bursero nta abantu 30 abakazi abashija eminyeto abarema abagurusi abakikuru mbwenu kugira ngo 30 abo bashemeye kubana bagenda no batahamo kugira ngo abantu babarukaga hacaro 30 buri timu yare ineka umuntu buri timu yusi ya inigana ejene 30 ejene 50 tumukaje kamuhera karuka kabasi ejene stade ne baya batayera ko katukashanga ijina yo structure yanyu yo kugira ngo mutazifite yakaruru yako register tera karuru ashangise na ryo mutegi hata na checha bakicati kugira ngo ya NRM nange ndije hata chikuja chikititwe abaryo mu structure no shanga che ya mani wa structure nuwe structure ni manisachi wala chairman wa youth kakugira kisha kasheme kwanka tawo mu structure akana structure his yawa yomukazi hija ka structure akana hata wenyu baba mukuratire babura kurebe cyatsa ecyaba yaba ryo mure bamanya cha person vice bakumanya secretary bakumanya treasurer defense so oshanga structure itontubara kugira ngo baba y'abantu 30 shene kwe ni line y'abantu 5 mwana shanga 30 baba 30 bari abatano baba negerekte tukahereza aba mahoro senteze myuka chairperson muyaziri ijo tagwenda mbere ni rukangana yusi yaizero bati ya senteze yusi yaizero tagwenda ibirenje baba kuziye miliyoni 12 o chairperson na mwena ndena atera na mamu niza kumuhandingo va ubanje kumuhandingo mu report chairperson wa yusi yakwatana na focal point person wa district sente bazi murabawo na kwata focal person na mturo muchome na bagenzi be umwana wa yusi yiruka kwebera yiruka yavuga no muntu yamwita yamutera na tiya mbwebe bizubu yiruka
yabura mu district hatogo kwabaringa chairman w'ekibiri nakabari s'abanyamaguru bazuzukije nawe wabe nabebembera not even ko wabe nabebembera CDO yakwatanisa n'ulive umuntu umwe district umunyamaguru nawe umunyamaguru ati structure njyana umunyetegereza cy'imigambi so political parties nane yanje mu structures konke yanje structure cyuho kureka inetizo bucyo kujambo intrigue hariho NRM murungi ngebyisira UPC lira hariho komba hariho funguro hariho kumanywa mbwene byo ko kurunda nejo kasanga ojo shanga political parties zazo mukeyosi zaryana atabantu batandiko kurwana hariho kintu cya kabiri ekiriyo nchita political parties abo ine structure ito turije hariho stile structure abo kuja bakazambarira bakashita mu hotel bakateresu iwe ni wa chairman iwe ni wa vice iwe ni wa seko ariyo mu hotel kusa chaute center ariyo na terisinjo na terantungamo ngambere yo kumanyo nitunga na iyo twakuronda ko iyo ato tuzakushanga baika kampala bamba presenting amazina ko kono ground structure zereta betaro so hariho netizo bekiryo ubona rero hati mwa yana mu yamata kwegurukwe ahabwa abantu mu ina ground mukega murukwe aza tumuntu yakaruke 2026 maye campaign zo kushisha zatandika next year so ati nikimanyisa ngo ni mubamwa mu state engoma basa kugitura hasi areka pore ndashaka kumu NRM yonka tubyo ngashika ni mu bwongerebe ngetse nyo nikwereka iko turije ndakuja ngo icyo kirije aba kubito structure a ground ero nangwa no aba mbaji kwata minyenda mutomu umushaka madam Lilian abantu benaremo bamwe nango batera bacira kwesimba bamwe besimba ho bari bamwe kuza kuraba mu primaries no kuzo mu general wayusire kure baba kwibakaruru kandi bari bamuko kabakiba akashika jana yagarare na kwerekeza pona kugira akaruka rwampara okakahoro nebyabirimo ebyajiruka rukabuza nyongatyo notekateka ngo yo era yagumane ko netyo neja kwenderera gahe ariho kirungiye cy'entare mwene ubundi think umanye political parties ezindi think ma church zindi ntwindura ito ntwindura to kureba namwe kubyakika neza kureba abantu Jesu twubahindura noza kureba abantu baro kwihinduka abo akakuba hinetse zibe kibire DPC twasensinga kare twaruga sensinga ati to tukora reorganization mbona mwenare mchance kirumu kokane timjangu turu straight chance kirumu harumaka kuba karo yoga akugoga kamutukagira tuta tukwe reorganizing kandi cyo kurebereza ebinde inambigire bizubu nibigira briefcase structures bagumana bateresu iwe niyo twayinguza kuba namanyanaka n'umunwano wa Kisoso n'umunwano wa Lilian hato kututeyo tutoyori no kushangira batine spa omuntu arona double dealing ariyo mwenaremu ariyo DP ariyo burhamona hakure ngo ntabasa kuretwa akasente hato shanga we are strategic aye position njoro mbona yetegire kugira ngo aharakire abeno ho yatora aharareba kabra numba kuba kugira wowe kushangira baba ya DC hendera wowe ya DC nienda kwachira vice president w'ikigombe cha DP ano muntu mukuru munongeje shaha no kwasire ngoma ya DP bakuja mu president ateze shaha gamba DP no youth oldest party icyo tena kigamba ndwaje kugambira bashira ko oldest TV kumenya bakacira se we bari munonga Kisoso omuzirikanso wa program na uranti otongero ranka ya captain ni congratulating ba panelists bagenzi banje bari aha munyanyazi RDC wa Kagadati kandi ubunko uranti yarunasaziye migeri isindiro na comrade yasimwe na nabandi Alhaji Makombi Imam nubwo mazina ganje vice president wa DP Western Uganda kandi member wa General Assembly hari Uganda Muslim Supreme Council representing EISHENGYERO Muslim District nashimirwa munonga kubandi yaha program egi kandi nyenda kusima management ya GNTV abo kubohereza ati nyenda kubaha amakuru magungi ndukikire hari automatically so nyina makagandi wa Kiso Which vice president akazi so
nkaba surprised kandi ya TV yanjye nashanga abana batireho GNTV tina yo atakutureba umunsi yo umugarion actually na here nangwa nkana teka ntri ya Kampala uza kurindira gamburu nyakuri kashi Kampala tubatangira gamburu nyakuri uza kureba ndiba aho bahereza ba GNTV ni kumanya abo muri Mbarara so ni nyenda kubasima ahabwe ikintu kukitahira umuringo go mutano nyenda kusasa na nabatuze ba makanisinga abashubuzi weekend batungire bishyikirizi umururu wa Yusia business yemba uyo naho n'intebe ndebira abantu I think ni Mbarara City South so Mbarara City South nyenda kusasa na nimwe nka vice president wa DP mu Western Uganda kandi umuringo go mutano nyenda kusima rutahigwa abo kuba ndebiri yiza ya leta amabati igana so yagahereza abashubuzi kugaruraho business y'abana ndetse sabanyangwe bagira ati yakongukara kutambira akavanzo tutu abo kuba nkahona Reborukari umwana wa boss wanjye nyutika muri background so murebiri yaza kuteze bishani after rutari yarugaye so nyenda kusima rutare I salute you nyenda kusima abo kunda Mbarara rutare sebo narwo witwe narwo kandi so ni nyenda kumusima bambara no sinubako riyari abantu bambara nose mwana mwendo mwebembezi murungi rutare rudahigwa riyare niwe ashimwe kuba ari parliament abo kuba ko rutare ntungire ibintu yinge bintekatekere rutare rutahigwa kuri nojya nwabira member wa parliament tukarebire na prime minister ninga ministry y'ibikirizi ya disaster akagenzire abirobinga agireta so mureke kutora n'abantu nkabarukari abo kuza kujya bakabyaba bakazakora za deal za Uganda rero so abantu bako kuzwekera bakatandika kurra kwegeye kuta ebyo nabyo so mu political parties Yezu by'abantu abo kubebe kibina shimukubandi cyohereza umuntu akuza kuyamba abantu no banyabantu ekikubeba ni kimwe mu political parties member wa parliament kwa kwesimbanka honorable Simwogu ninga really neutral yaba member wa parliament kwa kumara tukurahira naba member wa parliament w'abantu n'abatakiri member wa parliament wa NRM abo kuba niyo flag yagenzere nayo ninga DP ninga FDC so abantu bakino buto on politics ejo kikibebire abantu ikintu cyo kucyetegereza nicyo kureba muri Isingiro North abantu baturana bantura rwameramo baturwamira mahakora harungi mplacing ahakora hari mugabira tuwakora kubi karushanga bakajana no musente mu kwataga nabitu na yo bibisuba sente neze yenekayi so after heke ngafite collective kugira ngo umuntu yari ko mu FDC n'ingoma ya nare tumukubaza gukora business hati nicyo kizubo cya political parties icyo kwano ninga kushanga mustami hamwe n'umunyoka cyayi abo kuba mbire ni insesi y'abantu ati reka mbuza vice president nabo atakushtamana minister definitely ni mbanzo kirere isingiro tukinde kizubu kongati isingiro na handi hona nibyo bantu bagamba wareba Mbarara greater NRM yego dominating so nabakura bamwe bakandite bakwiza bine credibility nababariya ba NRM abo kuba political parties ezindi nizireta umuntu wakubambe bishani abo kuba benda nabo kutaho flag twine candidate wa DP ninga wa FDC bamujingereka konkatinde credibility so at structure y'ubuyaga exactly tayine structure no kusembera takusembera no wahure takumanye mbuyiza bwabe bwa parliament mbumbu na kuri yo mu mosque takuza abo muziki takuza no wabugira kwazi na takumanya no kwazi so ngendanga ko mwana makumbi nyine kigo cy'uko ndakubuza aho kake takakira kibuzo izo mbire ndi wanje natunga delegation yo muri Isingiro yaba stakeholders bizire kunyazura okubatunga candidate aba chairman yo C5 mbasimwe Amini Aroni mbutakibasa nababuzo umuntu muyero mu FDC abirarme yo mu ndinzi kandi hati yeze sha hati mushata kibasa ndi
ntito hatitwiza kwanjora sebo twine speed so tutwenye cyore borra tizo officer kwanjora najya niza kubanza nabitegereza ninga bizire na speed yo takubasa niza kubanza nabitegereza so mtemeka so program kutubuzo political parties na hura mugambe bintu bingi aha DP DP na hura mwangu wa nyogo wa wogo DP bakadishwira ninyenda kumagambira nti hariho omuntu no baza kuruga omukyaruzo mutahuni konka nikiguma obunyakyaro kwamu kuba kwatana netahuni kandi shetawuni yeri hihi necyaro etawuni yeri hihi necyaro nabwo mune bagumba no baza kushikayo oshange no batekesa gas kuka iyo no manya kushabunga ebisansa hati bikuteganisi ninga first time ubuntembe nyonyo bumba niza maroko nkata katemba ganywe so ngo ngacare ngeje natungira umunyonyi kunabiyinzira kuza kwejuna nabuza ntano bakikama aho abana bakora umunyonyi batwara batike natungiremo kuna heze kore mina bintu ngoro kuna frasingira mizi kakatira ngabo mukakinto merekera so ati menye cyaro nange ukandugamo wajiri so because that baso zigirego of course ibasi no bire buringo wajiri abo ngo triple hele bikirimbiri ndi arusha usham kandi na speaker wa parliament ya Kenya azura kashamizi na ryanje ikintu cyorobi kuruga mashisi ingero speaker wa East Africa akagera nti mbadiki ntorizame twino mu house twino mu vice president wa DP ala hadi makombi ma so on the cultural program ni twino mu Democratic Party government on the cultural program Democratic Party etandikire suransi nangwa abona rebasingo yacishobora abahanga gakuzirindwa gukora Democratic Party gukora cooperation ya agreement na NRM it's not a criminal wajetegereza nobody mal kuba cabinet minister and president general wa DP tichagaro ejo ni cyo kwindagambira abantu bacukura actually ni ndakusima president Museveni tukazo mu political parties takazetegereza abantu barabire sensitized kumanya ebintu by'ubutegeki so the president ninga no ni simbira president abo kwa president yatira ho murango bwo kuyunitinga abanya-Uganda kasho okay okugita abanya-Uganda so itweka Democratic Party turiyo mu cooperation ya agreement turiyo mu convoy na bus ya NRM tukakora agreement ashate DP or NRM ninga and the vice president wa DP wa Western Uganda which is on truth and justice omanywa na Uganda bagara nyo kubalimba ni mwenda abantu bokubabiya ibi byagenda as a president wa dala o matirnezai ababiya abantu twine kubagira amazima nti president wa Uganda ni his excellency Yoweri Kaguta Museveni tharo president yondiso no let me correct you yes wa umuntu na yita captain no so ko uri captain wa nyamutogora football ninga captain wa Hargwe FC ninga president wa so no so ko president wa Rotary Club president wa association ninga unyoka President Museveni ine challenges nka NRM nke bantu bagamba harimo abantu basherefisha bakweyendesa hati nakundi bahanzwe leta y'indyo musuti wa NRM atari kunena mino ko mukekezi ibyo bashaka kugira ubwabo kumbe gatanda bazima wajire bamuntu na brinka screen ya ataka kunena mino ngo mukekezi ibyo bashaka bari bo bashaka kizire nyabona kontura namani kagiyongire bi wajetegereza abantu tura nabwo indurwari ko mwibeka abani tura nabwo so nabwe basalamu waza kufuna title ya Alhaji no boshyira very good actually mbiri haje tsoka jena mu cooperation ya agreement so ndagera turyo mu convoy na NRM so NRM na yo tukine tukujibaje mutakare bati Nobert Maun minister Serandabiri MPYC Africa tukine tukujibaze abo kuba tukiriyo mu balcony abashaka bagabura mwetereze mutereze gutebe stame ntiyatu mbanze mwategereza so at convoy batega santsajurugamo
ntuzo mu kindi kintu ngenda kuzikintu vice president yes akasenta kwa bahire kumwe kariya kakahwa bakabura kubonjera kandi mukagumena rero munenga ni mukatoka ati abaganda ine bageta breach of contract abaganda ine bakweta imbozi y'amaro ecyo kubaza cyabyo bagenda ku standing aha categorically clear think a democratic party tungere sente ku rwa Museveni nyawe I myself ezimutunje kurugari man tuzitunga political parties ebi nabyo nabitunga sente so electoral commission abo sente za iPod tuzitunga no kunezitunga FDC zitunga DP zitunga izo sente mukazo ile omuntu omwe sente zo kuzitunga kutukuzitunga zizo mu kibina bazitema ate vice president bamuhereza budget nane kutunga budget ya miliyoni 5 nzo mu select government ngo yesu tutiyaka kade gitamugiza GNTV nganga n'abantu wategereza ko gatarose zimutugorraho cyane zini bagura musicyayi ngenda shengera abo tuza kushwera no kushwera balito meeting mbahayo kaka ninga 5 tutaburiza uburamu nina konga tukugera sa bine bikuzibe vice president na bayine sente za donation bizogaba yija ka GNTV akashaka kapiteni kuja kwanza kana kashama moderator nani noreba arahaji yashobora ngo bari mu convoy na inarimo kungati tukumanywa ebigendererwa nibiha abo kuba intentionerwa mu kwegita abo kuba twenda national cohesion twenda no ebigendererwa ne kandi gambe insama ecyo kubanza cyariona President Museveni akatweza Ministry ya Justice and Constitutional Affairs nitwenda kureba ntabaho uburinganzo mu kutera ubuguru kebye mwana muganga President wa Minister wa Justice and Constitutional Affairs arigire kongera abaramuzi emisango ibireri minyo mukoti abaramuzi barabaki so murebera amazina President agoherizo mu parliament baga confirm so Minister wa Justice and Constitutional Affairs ayembiremu okugamba na government acyo musinga wakasese wabare so bari reba kugenda batera karigobe wabare vice president aba kugamba kwawe kandi ngenda tugumise mutugamba nebindi nango tuzomura mu rwa kabiri konka nyine fumwemwe ndikuzomura mu rwa kabiri efumweje jangu kubwa kusesera utakashesheraga emanzi gahemuka ina hayumke stitikati nakugirangu kutona gamba aha shonga y'abacha person ba LC1 na mwese yatina kwisha yajati umurama gwa mahanga munonga ati masabwa mbashandazi atakuye kindi ati nayo kindi windo muhanga kimshitegereza LC1 hamwe n'abakazi hamwe na LC2 tamu zabo zikawayo konka bagumiza mu bajango bagumiza muri bakora ubururu bwo bufitego nango FDC kashanka isharinga muna yo nene yerezaga agomukazi yamara ferwa nyinazara ne yerezaga nenga agomukazi ushirwe na mukiwa yamara kufuka agomukazi na yerezaga bajengo abena kwatansana nibindi ke so atishingwa ndakwebuza tubatunjira official communication abashibishi bayibona gitunga LC1s LC2s amena communication ba okay eliyoneje yakwenda ya form konka yo general so ndero kunganyo rwa bacha person LC1 twashoma amahuru raha umurugamba bakuja itwe stampo nzokuzigumi konka tina transit tina mu kuturakwe ahakuba Chris bari umunsi tubashimye kwana imereka tugambe ngo batwenze imyezi mukaga so everything is asa akona kavuga tumuntu rero bibera by'ubutuzi umwana asima yenda kuganda mu rukumi konka tumukwenda kwishitomanya mu rukumi communication ni ebiri niyenda kwakira umwana niyenda kwakira umwana Ambrose ngo abayoza baro yatugambiraho yenda ngo umwana Ambrose ngo bantu tugambireho ashongecho ati ni wariya hatiwe no sigenge ndezo kuturo mu kiba na yakira umwana Ambrose na yakira umwana Ambrose
ntacyo banabrozi rero kwenda ngo reka nagamba nshongeje LC1 LC2 nureba tubashimo bane bongize neza mukaga abo opposition bakaraga baramutwa bahena ku 30 konkisho kuba ryo government kagamba ninde batine kibagambye ncereka mwenu bone nubakorera hamwe kandi imyezi mukungani ndemi imyezi mukaga ni myingi ati ba LC1 zaba hariho bakaba basinze nuze kumurunda kufuna na stamp tukudufuna abamwe bakaba bashuma hariho tumaze burankita ko ku recent kuzagura produit robiye ngo yakusayiningiraho nende mutoro 50 haciwe stamp just kusayiningiraho acipapura kajya tuwota jimpire ati umucanga cyanje to kutahamo hata bamwe babire kwibiramwe abantu conkejo ngane nishaba government hati ebe serious emyaka 5 yaguma yaho ubuntu buruba buterere hamwe abwace mbabarekaho ubwire bukagenda kanambo nakuze kibuzo Uganda ni constitution ninga tejini constitution ejini nega bachachi patinelecho Echecho nuko cyakonka kakawutira nobere byo mu Uganda aho amateka matugatambura ho nibyebyo tubera bamutwe nuko ko amateka no cyangwa amateka ne gakoraje abantu benshi bakaye bakweriro mbho mukatora bamutu so hata buzima bw'ino mu mezuyanga babwine ministry of justice of course ntirebukana system yeje kuzera nyuka benishaba system yeje nayo cleaning abantu bagira mu system barya bahwera mu system cyarenga nizo kweta gukweherera mukateka mu abantu basya kashakura vice president umwana bakambuze abantu Ambrose utobe tukura dushoma bagira ngo iminyeto you are the future leaders hat future yitera kikaryaje kashacho myakasha mukare vice president wa dipko babo yera abiri bakwira mugabo kashare mu musishimo atkoreka ibyo kuyatingiye abo kuba icyo kitira mbenyine ko mukikuru imyaka nshanju ngo ari muna upgrading ari muri office one myaka nshanju bashimako no garaka university kuza ku upgrading abantu turi ha system yo kweherera kimwe abo ko tarekirije kwibuka kiryao abo kuba atwayuse tunokuruka tukerwana tukamenya kitari kwenda nito bero LC1 bashobora kwata stamp ako LC1 LC2 barumu tubakumanya reba ko no mutwara kusayininga ndagano oyo muri jungu takumanya cya kusayininga atu bakara mbaka ko qualifications at least abo omazenka senior 4 oka arwa LC1 yaje kusimanya na musayiningire papol hatka na mutire takwatagana akana arabo so binofite ko qualification ka senior 4 at least abe mubara wow no shit in the government cyari munenda fitase maybe politics man zo zizese katwite no shame n'abamuze barunda ka sente bateke mwababa bakwera because sente ziyashabire ku commission izo sente ni nyingi bilioni 5 na mukaga ezo nzobasa kumbe twine mkoro ya independence india bakora women's day celebration of the district ati sente zo twaje twabisharaho celebration zo tukazikite sente tusikwika none ndaba issue is not money nchero kajo hidden agenda maybe abamwe ne kwasa amangu hatu twine kizo bucyanye security twine kizo bucyaparish modern babi hamwe ebintu biza kufafatikana kandi ko bitwire ati no byaro barabure kufafatikana bateke mu abantu bose tubene mutwateka abamwe basiba no mbara basibankahi abamwe bakafakare abaje no system fabile chum hatu wabra kwiha mu wazi nakaje LC1 ne nakaje man hari akemuno wabane ndebe bache tero chum wabane ugana Ambrose wabara ga submission yawe nienda darachira munywani wanje madam RDC nienda RDC kubuza kibuzo aho wagamba karuka oyamu kubatera azujwe ngo LC1 hariyokwe ariyo bakachikoke bariyo nanone ubone biwaronda no jambo kwehakana president Museveni tubashira ngaruha kwehakana ari ikintu watstana Burundi nagatiro to kusingwa karu because tukujyana no kwehakana kandi hata nabo kusingwa karu tukujyana no president Museveni no basinje abantu barwi nyenda koreke iki nabanza kugambere cya structure formation hata nito musoto anto heburiza kugira ngo tukujyana no president Museveni tukugira ngo niki enteka uko twatari yo yamunye we na bagenzi banje bari aha njye manyisa ngo tubara position structures on ground kuronda karu
kuno yabiriyo abakwanyi nishiko mbwire bwa birari former minister kwa no mushikatu mukuni akaija kurondera kuna kati akaru azomo hotel bamuletera abantu abatinda kakwata na structure rero ukanga abantu bakwata sente rero ukabandi nibiruka mu mitoka tuzakwata rero na kuraba bakwata rero so mwani tukwereka kutukuja mu president Museveni so tumanisa weakness na yeye abireyo aito abire tutali structure zitu tutekateka mutu baraskozisa bakwakozisa abantu abali on ground nibakwanzera karuru bakatera bakashinga bakihayoje mwani nchimanisa hata nabo kwakwa habire hozo aro structure ya chairman atine vice atine secretary atine burchumwe chona so tukugira ngo okusingwa karuru ngo abantu bajya president Museveni yara mwesha bona arusinjire nonda kuja mutarusinjire by elections genuine rabo kwa kusinga karuru kaka free and fair tinga hora gaka excellent ako chikuba cyabaho akomuka genda niyo nizo mukaro ninyisha kubagarishira wenda mbuze madam Lilian kandi honorable right now Dini yesimba karuna akature kaninkareba nyinzi kanaka tu. Akaruenda na yenye chimango yako kandi na nishafika kokali yana kuzi chibuzi kandi yanga ile structures wasgamba embundu muzine mwine buchimwe chona kandi na wo ngubiza mu njiro kurenga aza murenga mu wale bente metri mu bwato ne yara habundo mushana gwaje so no take na nyana kuzi chibuzo na nakuchiguruka imangana raimu wagambe mwine byona rimwe kozesa wazana ngo gwita kwa Uganda tune constitution ebutegeka twe constitution ejo tujikuratira ejo necho kubanza ideology zanyu ngechimina n'umusukuratira bari mnonga byona tubukuratira konka harimo abatakubukuratira abo kubeche kintu ninza kutari individual nango muntu nyabundo haro muntu okwimuka kakreininga ushoborozo no bwatazirata no bwatini ukara muntu na kreininga ababasha babizire GNTV is a religious station. Nabani kushaba abana RCC former RCC abantu nibashaba nabani kushaba banga hina basakutari ko dini banga habajunugwe nani kushaba kujango chenere kasana wayachubuza kandi mwacho mwacho hata mgenda koreke ngwara muntu no nangwana kubanya dini aro muntu rukujunwa aibetaje watete gereza inetaje ti ochumureba alerejo muntu ataikemu isakusinge Jesus hallelujah ejeru tekabasa kumwizera no hakocha na yiba nanga kakoleti so many tompate yitu dinku jangwito turhore na nachi kugambira aro muntu worukureba yatishka ideology yagaka yatishka ha constitution unko muntu konkenke tibina ntubatutishka nyendo kwateje abakuba we are created differently ngo kutakushana meisho nangwa n'ibituma yiturukushana nangwa n'uburingo cyo kurebera haro mugufu haro muringo haro mango nebindi wanore ambrozo kwa kwingana so kugira ngo asimwa yangire kure ngire mbira tedireta kwicereza nyenda ngugambire ngo twena tukugira ngo tutishkara ideology nyonko muntu nkarutera wonje ninza kurunda ka rubisingire 2026 ino kuchereka ninjigamba tinsinzire tinyira margo nangwa no ganywa tinganya nyenda kurunda ka ruru kando mchibina cha NRM kandi ninza kasinga omusire ya Yesu Kristo kwanza karonda ndoya kwa mkumbi rode yamba jire kando mutone sente akazinga ndaya mwanira chu so nyonko wa NRM ni nichiriza ni ntekwa gumai ideology ni ntekwa kosa ideology NRM kandi na constitution ya Uganda hato kundaka repire mu rwa government to kushangara indonda karu nizo mchachi nshawa mbagamba ntindiyo mukazi woteka te nza handi ko wenchijaya ideology niyo ndiko nikugambira akati kugaho keta abantu ntinzire kwesimba akoni nchimangu chino mu rwagwachi rwa government konkana kakadi bajante kumibira namkaka nyenda chiteka te ko chokugira tara chokura member wa parliament ona hotuna kwa ideology to kule ngundu akoni nchimangu ndi civil servant na denu gamba byanje nobere mbeteba exactly online konka